Christian Institute yang dilaksanakan kesimpulan sebagai selang masa di perusahaan kebahagiaan bersama di negara kebahagiaan bersama Christian Institute dilaksanakan kesimpulan bahwa manusia bagi seluruh bahasa dan anggota kebahagiaan bersama
99 Skobha Pinkenriano Ikakali Jonghi Sachisit Nagkarpat ya Utray Jong Kakali Kabalon yaw number ML05L Not 99 Skobha Pinkenriano Ikakali Jonghi na markatut ya kalikawan Jonghi Wadian Leisure
check one. Kita sound ngomong. Yes, kawan kita. Audio. Dia sound juga. Audio check. Audio juga. Hello, hello. Audio juga, audio. Hello. Audio juga. Hello, check. Check. Hello. Check, tolong. Tolong. Pak Kalis. Bandung sarung nang mana? Dia. Bandung sarung nang dia. Hey. Ako play di pero kibapet ya kani ka kubor na po kanang tong breaking min dia obat ni don hangi ya assistant general secretary doga sa secretary lang ba paya president wamba nga try pindak ka kaminsim na pagkaban abang kasang kasi kini kaya panpulong ni kani ka ay no idem kaya ni haman niya rengkat pat kamaran abang ni kamaran na dala ka po pat kasar ka dala ka jon kay ka bigen menta panpulpaw akan ni kecil penipai pak yang ni kecil ke pokok jangan ni kecil sub mesin terus ni marajar aku tahu Sika sasuk mesimi. Kalau Leniam Lekemen kecuali kerja kita, apa apabila bertolong yang ini yang hidup dalam musim, apa senior dah kejengkemen. Oh, gila yo sedang yang ini duduk kakalai tu, menem kasar, benda kasar, kakalai tu ni lain orang siap kebubu kebuing, walau kasar tu. Ini ladan kedar ini kecil. Kemarin ahap Islam pria, benda menyah bagi sangru Islam. Dan tinggal ni kena keduni. Dengan dokumen sekadar, menyui bagai kapan terdepan keduni. Yang mereka kerak nunggu tahu. Bagai mesin segi kendi, ambil lempung, lempung saat las dan dia bergerak saat kebubu kebuing. Tujuan ni kalau benda keduni, ukun meniu, bentuk terpon kau boleh terkenal undang kau. But ini kedonduk kepental juga dor kemarian. Ya apa ni pun meniu, dia bentuk ayat terpal ketuan. kamu ini gunung ikut ni pak yang saya kasih buat pilihan Islam dia kena lengkot ya karena jangan ni kecil sub mesin kalau aku mengintip ni kadai kat nasta kat ini wan bencak ni apa lempung bikin Aika kekoran lagi ke kanan kot kubur ke kanan ke bawah ni berbenpau setong dia kena ke satu musim pada sen wilayah dia kena ke satu musim mentang itu Dia bin dapat satu musim dia pun suatu kemudian saya kesengsi harus tempat atas tak kena berdai kejingseng kesengsi kalau bantennya bangsa identiti kita setur jong kejadian beliau ya kaba hal terkekor ladan kening persang ban bunrai ki dia kesengsi bundala senya kas tempat tak kena berdai ka bantennya bangsa ya kasyat ke kementerian rai ya kaput ke kementerian dan pun kesigara tapi ai belum kira benda jongga tunda jongga jadi berlokasi je kasang berpulang ke kasar kasih atau kepuang beliau hampir masuk lokal lalu pelasing ke terter nak mereka jaga sekuripat atau bokar lahadin haus yang kakles pakadui lah kino punya kino ngeram jongga sengerti kila pusat ande apa nempung making jaga pengicup kung kasat suk musim ayo ikan kenam ke benda yung kasat suk musim benda yang lain yang depo lempung breaking la suspa kalai sem inde kaseng jungi kaseng dasi kalayat lempi la suspa suspa sem benda la dari sim kulumlang ya kajin pusat ang pay mopar bat hangli apo lempung kasat ikladon benda suspa aku saw suspa arsan sem Umong imsim na sim lang ya kasat namokar bat la kasat penting snap ya kasat kabang itulong lingkong namokar bat ya kasat kabang iwan ra lingkong balik imsim snap lang ya ka penuh makasat kalau polisi sispa aku stop kaya daw taray bineran suatu bahar to kepuan persat po mokar impatyo ya terteng ke giyo kemayo benda kasat suk musim di har kapor giraden bun ki jingkren ki jingsen ki jingrom di air neng no sira di air neng no sira ki dong sak ada kapor kira kasat sira kadang ka kajaka kapor nang to ki kaki itu ba kadang hadan korba kira kasat korba pakum tak terter undai ke hasil 14 pakat we
hadir lawan pensat ambil lempung Mario ya kapeng jong kesat suk musim Kasakalan ng oh Ladang ipaya ka ni ka sa musim. Ako na ito mga isu pulong. Makasan-kasi ka pulong ya takasap. Kakaman niya batay mo. Yung blade try kan rap. Wala kasi yung takajing kuru ito mo. Na yung asong to aman na bisket. Isur ng basket. Nanipat hagijing siya. Di maper. Kadadalo na kajungmot kabajanay. Kung mag-i-email ta, kikintay kisat. Hapanang usunwang gini kisat. Sarut. Ato ba kaya tayo ko kumor ka ba? Sa kajay pa rin ba? Lingba ka ni ka sa musim. Hintay rangka kapansnya lasubon usindran rangka utuya ka jango ka janspong pagkung tato di Maria menduki Marsha tuki Marsia dari kipata ki papet yung lesi ka tega char ka basucha ka ju mai nisloto baka don pa ka dor ka badnela baka badadam si saya kata ka larti ka bagila benpa sa kapatay baka ni ka char ka dadon ro pag jumut Di ka aglak kumakan hagi di kasih pasang ya kasat nak kena. Bapinum pej ya kasat, tangkum kasat makatem kaput. Desi ya kiwe kiar, lagi wat kiparadok pasang di dongi, kibam sudu, lagi kibam tipsu. Kini tangkum kasat makaput katem. Hendai kasat suk musim. Jangan kuam kasih gara, ya kabak kasih kepenek kepensa. Aduh kini kasih kita mentah. Apen palang dia ke jurang berketang jong kejait bendil. Haka pinyoi dia berkom sencari yang sencasem. Haka usundal dekat bab usum dia. Kawe ya pelon ya kelempung. Hawa kita seperti kita nak pering. Kene kepeni ya kementah berketan jong orang ba kuno kunyelam punya. Ialah kadang teknologi yang siam ketinggalan berkendai. Dia pikiran lebih pangsiat seperti lasupan berusat. Kita ni kebentar program jong kecingim jong kikun kedai kijongi. Hakapakin suku pendiri gendong ialah kaburan kapor. Ialah kadang gelong net jong rending. Lama apa? Kapangsiat i keteu ya kaburan ijot jong dikendai. Begini kena kesat, dapat dipenat di kisah haswaba kin kapoiman. Ini kesat lagi bah turun sakti, lagi bah sakti sudah. Kene kena dipen palang, ya kerja pendiri kejongi, ya keriti kedustur jong kerja pendiri kejongi, ya kejulung tepre, bat hamtam ya kejulung tepre jokha, kejulung tepre jokha, kejulung kenkur kerja kejongi, bukan kerja pendiri. Kung kahir patay banlong patay kahir patay kawan na. Ako man kasyat sa pansim kamu ko ta harapang isa item ko mapilong. Kada dulu ya kita di rumah kamu mapila patay. Wa kamarteng markop. Nadu kia hadu sumpia wat kiso chwaru kidon ya kabenta menyetu ya ka lariti kijongi. Kunjuru karyam sat gi kentai kadon ya kabenta batay ya ka jinong makertang jo kejet dulu. Asisin ko unong kit unong pa, yo ingat ray di jingkala. Haka shop sub machine. Kajingkala ngamot lah haka shop, haka riyam ko tayo. Hindi ki di jingkala ko pag iya kitong man yung banta. Kada dia nujo ri kita isnam di balalengro. Kada kini kinap isnam di Palawan. Hamtam hari makashar kala dia pagkendo ya ka sispa isnam ko jongka. Hangi hanam ko waking. Kumo unong kit lang ba ya ka sangkasi kibi. Iya di jingkala ko pag yo haka ni ka shop sub machine. Kajingman ni chimbanta gikun
Begini sementara aku kadikasa. Di kasing-kasi kapan kaya kapan bayar ya kadikasya nakabanda jong kinong siya tiba sodo ya kay junglong okordo kung bajat penri but ginaduay ginakirap ni nanu ni sing hakasmi ba isay kiksing kita bagsang din kay siya nang dapat hasyoman mi ni sing ru kadoni kajing duay hatoro kilay sigilang ya kawa di nongseng nongdang jo kaseng kasi kilabo na dupaslang nangka kituman bisan jo kaseng kasi kimiru di pulongi ka mo kadam ang ni pulumpung basipoy di nongsat pagkasing kada kaya mo tanong ba kajing pagkayan nakalang jo kaseng kasi kalong nakabanda yung giparapot kipaslodo yang lariti baslodo yang perkat kasi yang baslodo yang perkat ngam dukun kasi kara but katay kadai nakabenta yung kini di rangkasay begitu seperti memilempung ada po Balay na po yung kaliya kata ng kaliya long balesi. Lima girinsan pada di social media. Kadang tu katingong ba kasi kasukam try. Yaki AGA kabadai hok lang kadang tiru bungi. Ibaray kita ibarang slow yung lagi pagkatangay na kamyo ay di kili yung bi Katagit yung kaliya mga po yung di matang kalong ba. Yung kasi na social media lang ni kita girinsan yung pada yung pada. Lagi ang makasang kasi ka kontra. Henry atau balay mati membuat suruh kimlom si kitrai banyak sementalam lah kesyakat men hakikat hindi nga po pagkira ng ni kay belum try pagkira ko belum try jadi kada ka porsyat ka por komen ko banging dapat hindi kemen dang ba ko inga ko benong ba kino ko benar besar itu dihapan susu ka perkat kasi benela dia pun perkat dia pun susu ya perkat kasi pagkadiru ka jing sisa nama kan perkat berjana upasi undo pat penang kalau siya ka belum kana sala te haswa banginya pun ko na manginang kwa bagi pada kan dapat ikikintay basta kay ko kubor kung way na nung ikidiba ubalakit diba iraseng kapa nagni ka shop sa munsi mentaw snem kapa pidan man ay talagi para ka hatlang yung patri unyaw trip ning magani ka shop sa munsi arajala usa kubor ka mga kwa panay kulong ba kay bulang kasalang bijumi kung dari beli aku baka bangsan Iraq agak perkat perdan banginum iklak yang laka jong ketumrai kemi bat nginang itu deh ya kata kajinglong bakerpang kemudian kemudian hamdam agak jinglong bakerpang jong kaimpur kita boleh sebut berapa saya baka sa kenong menang yoy po letin agi swedish name di penman boleh sebut ni ka po
Thank you.
Kini golong ko ingkena kakali kepada yaw number JH01 EL Sun Real Life Hyundai Bapun Snow Haban Kumria Anoy kakali jongpi namar ba kapentut ya kalikawan Sashisin ngakerpa dia kakali kepada yaw number JH01 EL Sun Real Life Hyundai Pin Snow Pin Kendria Anoy kakali jongpi namar ba kapentut ya kalikawan jong kipaita Sakaway pagkakali kepada yaw number ML04B RRR Hyundai Snow Pin Kendria Anoy kakali jongpi namar ba kapentut ya kakali kepada Chudin Kajitin kakali kepada yaw number ML04B RRR Hyundai Snow Pin Kendria Anoy kakali jongpi Kali kepada yaw number Real Prime Yawar Snow Pin Kendria ya kakali jongpi Kali kepada yaw number ML Evay North R Real Prime Yawar Sobha Bindili Anoy kali jongpi Matsakami pagkakali kepada yaw number ML05K Laila Hyundai Real Sobha Bindili Anoy kali ML05K Laila Hyundai Real Sobha Bindili Anoy kali jongpi Let's go
Sabay on wadaihon walam kirang kansay at ay suti kikebon Sabay ani wo gajing ihon lami kirang kansay at ay suti kikebon Sakhi Sharawan na Chomre Janai Kami kan kariti Ukhon kasi bakso tamlay
mulungi ramba mulungi unuke unong yada Kapoy siya ganing kalampong. Kalong siya hajan real pa like sawod. Baru kelum kinong siya di pelapoy mentagasi kalong si hajar real pa like sawod. Kami kasyat ganong hamadan nilong Tabahak po kaseng kasi pamlakray
Kashatsuk Bensim, Joknat Seng Hasi Marbisu, Kalong Hagalai Sao, Basandarik, Joknai Jimang Ajak Sao. Shot
Padon na gali na paad na din. Pagmutan ni. Sa kaway pa na gali ka padon yung number ML05L. San Nyo Andrew. Nagkakaki paghuweng mo yung gali dong hi. Namar pagkapansyet yung magnet sinawan. Like you see it? Gali ka padon yung number ML not San L. San Nyo Andrew.
Barun. Coming to for Walang na border line. Sing line. Kunti dan buat bantang. Kunti dan buat bantang. Coba lawat itu.